Deborma, te ang Women's College English major nawi. Ani hobby hingge singing, dancing, te ani aim in life hingge ang korsa professor nawi. Ini kami ke? Ani kami hingge NIT Jirani. Ang si Miss Lisa, Women College na. Nin hobby kamu sa kamu? Dancing, te singing. Emin life Ang professor nawi. अच्छा प्रोफेसर तब नहीं बगेंगे सो Ang cererong mana cererong ya ang korsa teacher nang sumut te ang ani knowledge not student lo share kanyam sumut. अच्छा next Orang Kalimantan ni orang kuliah nak itu saya kenal jadi nasib ke darah sama darah bodong ke masih bodongan ani muka ni sendiri pun ang Holy Cross ni English department ni student te ang ani schooling complete thay ka Don Bosco ni hoja ani kami ka lari bazar te ani hobby sekali पेंटिंग करने ने पहले हमसे कोई कहते साइकिलिंग रो कहते अनि ईमेल लाइक देखो तो हम बीच में साइकिल आता मजा नहीं ना जब बार में देखो दांग लगो दांग या फिर ना पेंटर में मुझे तब नहीं बगेंगे पीटर ना मुझे बोई तो डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर सब सब ना मुझे डॉक्टर इंजीनियर देखो तो इतना सुका हम लोग बहुत सारे फुगो को डॉक्टर सिंधी कने आंधे कने माले डॉक्टर इंजीनियर बाबू kita dokter engineer lah jadi sekarang soal kau kita bayu kuba nggak painting orang nggak tahu ang saya pun cuma ani jik imagination ang painting orang kari pulau gimana ang highlighting tongka buku bahasa Indonesia nggak angin painting yang borong nak pulau amun bagi ang painting orang bela angja borong nggak tapi cisa orang orang nggak bisa sang borong kaya ke concrete painting itu painter hai masuk tak अच्छा नाइसी सबसे नों लाइव तो सैमा खानी नि हॉबीज का पेंटिंग खाइनानी बबा हाई फोटोस एबा पोर्ट्रेट एबा इमेज रखनो नों पेंटिंग खाइनानी बिसिनि नि इंटरेस्ट दं Aku nggak tahu ang mostly ang acrylic painting kayo, ke acrylic painting ono culture, sini borong culture, Rajasthan culture, kebangun jika culture ni, amun bisa bag amun mang drawing kayo dah. Culture. Ini fabric painter, apa hai क्या बोलता था? Da Vinci. Okay, thank you, Naisa. Thank you, Naisa. Ang jeta introduction ni thada rong poinai norong yang side dikhai nong ni jang jata thanga so kanya babe ang jotno ko yo introduction paimene pore stage ni yagra bahab dekhe norong khoroi nong ni je soka tongone abon nawoi jage jata thanga so na babe next MBB College Psychology first semester ke ani kami kha doi berhodran ke ani hobbies kha cooking traveling families by time spent in here ani life in kha I want to become a teacher and Ansika, yes sir good evening. Neng saiman kani ni hobbies cooking, bawa hai food, rokno dan basic cooking kaya ni basic interest to. Mia awan nazar usulkan dulu, udah orang kaya dulu, terus mereka kaya dulu. Mostly it's actually traditional. Thank you so much. ini mic kasih tiket Kami kasih kenang.
So Miss Ansika Pramadevana, Coba saya Oke, silakan ini dari hobi sisi orang Nah, sisi hobi. boleh. Kami kan Dipilih banget. starting ki di Dipilih banget. business mana drive kerja traveling hindi lagi explore kerja kuno ka sudah kau jaga. Kamu yang explore hanya musuh kamu yang jaga. Sudah explore kerja musuh. nature of Nah, gua coba mountain Parto mereka. Mana? Oh, tahu. Thank you. Next. Umit tuh. anak sini gimana dah? Camera lens. Body language ठीक है body language ठीक है तुमसे तांग हुआ 500 किलो body language ठीक है Yang di sini. Ini kan normal nih. Diko Enggak. kita tong-tong berapa Ya. boleh every perfect sama itu ya tak normal kita kan jadi terus seperti mana gitu ya kapan ya kita tadi dulu dia tahu dia mau lu tuh ditahu sudah ada napanya aku cuma kurang kenal. Good evening to everyone. Myself Obi Dharma. Gan parang kha India kami. Gan hobbies kha dancing by travel khaini. In my aim life is to become police officer. Go college. Go college. Go college of Bori. Holy Cross. College Musari do. Zoom khadi. Hobbies tamo. Dancing by travel khaini. Dance. Yang sudah sih. Nang police officer ke top dari Je tabur jaksa itu orang kisah mereka kaham kiri enggak kaham lama tuh apa gue is rules loh traffic rules loh apa kisah disiplin khaini. Ya lagi kita lupa. Ari, sisi Mungia kami, right? Yes sir. So Mungia kami wo je tabuk ni condition wo like far apart from Agartala. Ne je saka police officers na musuh. Police officers ni first step je dinu nuko. Ini first step one sumali tamu. Pasing je saka ni beras no. Bangke ni overcome khainai. Tam ke most of the time nuko police officers or politicians of link mani pore something goro nugui tomphano boro khorak tisa ragya because politicians of the yak tomani bagel abo hai bhai ke overcome khaine hari Inko ani kaisa police inko inspector inko SDPO sar prosangkati don inspection ngai gai bohai kena samulo khaidem sunta gai in bohai alright thank you John Cena sama ke post juga. hello tomani tam sebelum hari obati teorma Ranger sama ke post juga. Minta ke sana kami tu misalkan dengan jiwa jadi hedan. Okay, sehingga kita jodoh kadi. Am harus berisi saya mampu. Bisa music.
lihat kan deh. Kan om baju. Next. Kumoi cái đấy. Kumoi pakai dia yang Good evening, everyone. My name is Arvind Tripura, and I am from Vichandra Mono, and I am currently pursuing my BA major in political science in MBB College. And as for my hobbies, I am fond of traveling, and aim in life is still not decided, but I am looking forward to give some competitive exams in my upcoming. Nak mungsano, tapi no public ni diwa, ni perang kita kamu kenapa lihat bu? So tai kisah perang motor kai saya kenal ke belakin sana. My name is Arvind Tripura, and I am from Vichandra Mono, and I am currently pursuing my BA major in political science in MBB College, and I have completed my schooling in Udaipur English Medium. And now, for my hobbies, I like traveling a lot. And for my aim in life, that is, I'm looking forward to give competitive exams in near future after my graduations. Aditya? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. How are you? I'm fine, sir. As you see, you have taken a subject of political science, right? Yes, sir. But you haven't yet decided in your life what you want to be. But then, I want to ask you one thing. Why did you choose the subject of political science? Was there any pressure from family or from your friends? Or else, like you have taken from yourself? So basically, two things. Like I belong from humanities background, so my first preference was geography in first, but my marks were that much good, so I opted for political science as my second preference. So in political science, I see a scope in civil services exams, which are mainly concerned nowadays. So that's what I chose. Thank you. Thank you, Arvind. Next. Sound, please. Atau tempat kan sebelum gini Sarokkan Kisah clear ke tadi? Sound kisah kok mic. Operator kisah punya mic ni sound baik tu. Ang kaisa audience sunno kobok nai, nara lela siwi felia. Hypana borok family nota noni bukan nota sebagai bonus house sedih. Bola kisah mana house kaya kini sesuatu kaya nara musuhmu kok saya temu. Nara bola discuss tak kini encourage kaya bonus house kaya nara hamzah muni ni hambai. Syarika Hamjotono. Ani bumung Sanjana Deburma, hingga ang puri tongma college hingga Maharaja Bibikram College, hingga ani aim in life hingga psychology professor, hingga ani hobbies hingga cooking, reading books, and Thai family by time spent khanin. Sanjana, good evening. Good evening, sir. Simon ka nini hobbies reading books. Boba hai books rokno ni bisi bag read kai. Manyamde kaisa book love yourself amde rokno ni sak no ke iko khana. Any nini favorite writer, the writer about Billy Boy rokno for you inspiration sika, life motivated ka. Is there anyone? Ang actually ko porong ni lupuro. Okay. Narendra Devan sir,
Yes. So borok ni porimani pore lung borok ni books of pore inspiration mangka bawa hai. Bini bo poem sini hamzana ko bini to ko boy sekya anything ulu mutu naman isa simani poem na ko eta iya rola politik kita makan politik kami sebagai psychology online nutrition belajar okay mau hijack kayak mana editing thank you Susana terusnya kecil sekali kali apa nih? Hello guys. Good afternoon. Before I give some speech, first of all, I would like to thank our convener sir to make this program and giving me this opportunity. By the way, myself, Ritos Debarma, I have completed my graduation at Bikram Memorial College, and now I'm studying Tifra University, MA in Education. Enggak itu tuh kakak yang bawa pergi sini ini, ani mungkin saya mana. One and only ani ini enggak, I will become a TPS officer. Ani hobbies enggak, ani hobbies kaitan tunggu. First one, traveling, and next, motivation, and third one, giving sharing. I'm sorry, making sharing. Oh, Hindi sharing itu, sisuk mana kisah shocking itu mata sharing itu sebenarnya. Amsugno. Dia sab dorab aing jat kia tu sangda. Acha. Sini aku Peritus Debarma. Peritus. Neng TPH itu apa kaisa exam number. TPS. Tangri neng TPS naik. Tangri neng IPS. IFS nya. TPS. Ang namu cuma ni ngaro tonggo UPSC exam crack hai. I become a IPS, IFS, IRS, abang lima no. But ang mansu kaje ani sagam su tonggola asa ability tonggola kini abang phone ni because beli no hard working te kam kucing no phone ni mo. Oma hai aje jeng sini bagai kaisa pun possible ini kiri jadi begau semai tangi nakhe bo ang klaiman hongge klai naman nai but I prefer only TPS because ang police do belene chada go IPS bo police no haifno TPS ke stage ni andaro bo first category phayo SI ni hoite ang belene chada go because ani cherani simino ani mama bo police officer no apuni bagai bono nugo nang inspire ka tai boba no tabu help khai dongo and my study also going on TPS exam ni bagai prepare khai dongo tai plus bini loge master degree khai no khalai dongo apuni bagai nugo tam ni bagai daksung phage nugo ro tam ni bagai nang TPS officer nang musung TPS duwe ase nang musung ni mano apuni nang musung mani one and only reason tabok chini oro chini area wana sana thangana openly rang riboi tas thungo cherai rok bangma chini area wo all over chini pura area no mano te aro chini sak salai khorok chana tongo botaglai recently Indian Post Agreement ka bo khorok chana dong cho drugs nai aje te ang khorok cha jot tono drugs gede nanga police of mungu but bono wrong payo pore pone guardian thange bono dang ko sedal ko tang sai mania but aro chini khlai ta yabno chimje khorokcha nai mathang bodol ongai
आमनो बर'नो जे नायनानै नांगौ जे बर'नो फोरोंनानै नांगौ जों बर'नि गार्जेन फायो बर'नो तलांमानि आबो रं चिनि बागै रं चिनि ससाइटिनो जों हाबिया मगला तलांनि दङ आबोनो overall जतनो not only like that drugs not only चिनि rape the everything जों बुथुम गोबां सुबुंफोर बांद्राय रोखोम गलम थानाय so omsung दा देबो Ini question related sama dengan ini. TPS ke profesor SI level sama inspector DSP. Mungkin anu semua mungkin se India All Indian Service of Kangkai IPS nih. IPS itu mungkin orang di Prawa Superintendent of Police yang apa SP. SP is a power and function by Nini Thana level ni power and function onek horbai sa. Nung jodi no khaina mo song ke police dui no khaina no ke ane nung SP no choose khaya hui ba some inspector rank no ba choose khaya. Mane ang samani meaning ke nung SP ke pura district nung abo control khama. Kaisa nung Thana ni police officer ke kaisa Thana to bo limited jurisdiction. Abo no se ang no so. Mane always sini thinking busuknya nangai. Nung before the competition, nung already saksang no, amo manya di saya. Kintu nini also psychology, oh kintu sini bagi saya. Mane saya means tamo, sob sampai lo busuk, kotor wansuk nana. Tini sun kotor wansuk kese, oh nung wansuk na usap aja. Dan nini wansuk masih kon, nung mana nih tips kon nunggu. Aku pasangan mai do. Bela dah besar amo. Ani bakhani rongno segi dikha amo sarani musia domon epona sasibana puilao UPSC exam rinani bagino ang jefru class 8 pori thongo afro nisibino wansukmani kotor khani wansukmani even ang jefru 12 pass out khai college admission ngo ang law college entrance hui seat manjak no Haipun ochini principal sir ano tabugo support khai tongo je nang bana MBB by BBM college chose khai dika so ang abun apply khai ga BBMC by MBB ani mung list nomor ka BBMC wa so nang aro thangi aro kabang ma opportunity tongo nang aro thangi NCC join khai manai even ang habu khai ga ang ani NCC 3 years the course complete khai ga person struggle khai 3 years college ni exam tek NCC ni exam besar struggle kayak gaban saya mana, ingat saya kisah, ada di sini opportunity pemani betul betul tu sudah, borok ada as a trainer lagi, borok di sekolah mana hari ada, borok tabuk je, mungia pada high secondary sekolah, ada principal ada nari, borok train kini bo, ada ni first 2022 ada establishment NCC, White District ni, puila sekolah mana. Gaya zan profit amono angjian sisi klaimani aro bono teach kena di mangka ani bising yang di rumah ni bono di mangka so jenis hard ni question related gaya kotor wan suka gaya sing tabuk exam pasti rena thake ang tabuk 80% target thake jodoh sekali mano jeng 80 target mainnya but jeng jadi 80% target hari pori ke cini 70 was 60 at least 60 usah poin cini abu ni bagai ang UPSC ni imang company abu ni jo financial tuh ini family tuh itu nak kita komite at least ani TPS jodoh sok baiknya even ang tabuk kamu sudah pori kita mau so hard questions ang guna mu tunggu hai puno ani sabasan bar sa bang abu bagai memang hai tu Adi 40 mano Adi punda ni Hambai ayam le Tahu make some next time man next time LWI
Halo. Khulumba Jotara. Tai Sharika. Ani mukhe disha devarma. Ani para ke ambasa bhali busti. Tai ani school ro pai phemani ke ambasa Chanai para high school secondary. Tai tago Tripura University wo IMB history department ni. Tai ani hobbies ke mani shokna ni. Tai musana ni. Tai overthinking ni. Trong cái tự động của professional này 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 cái nào tao go with flow. Halo. Lisa, right? Good evening, Lisa. Nini the hobbies ro sing sai mang kha. Kaisa ka cooking, singing, tai overthinking. Singing, yeah. Dancing. Nothing else overthinking. Like kaisa mari trong ke obo de no jodi ang obo khai ke obo chaya ke sai no overthinking khai obo no obo khai pe अच्छा Lisa the overthinking mani abu kini ni strength na ko weakness na. Okay, sometimes it become strength as well as weakness. Alright. Sehingga mamu ini tamar bisi somna bisi jaza. Tabu ang the hostel to hinge bag bisa banuka kutukan hinge tabu nogo rogo ke ang chakoy wahan hosde dai kudo ahige an manu help kayo ang ke waisha wishu. hay orang ras tong channel gọi lúc cứ bỏ thì logo hay ni last thành lúc tú Muya sa ke poila Berma so pia Puja And đừng xa cây sông này, ở xa cây sông này step to step pura say mang cái này. Poila ke ang karai bate bu box sanai tuiru nai Berma so mozo Mane aba ang sejung somani ba iga hai ke room ta Arge so mozo Berma pia tarpare ke kutu khai muya khilai na tarpare ke awan jeta awan no nai suda chama suda roi lebu plaiคนทำได้ไหมมาก awan suda boleh ba Imbak sama ni. hambat Next. Kadang zoom. Good morning, everyone. My name is Hitesh Devarma, and I am from Patishari Drop Gate, South Tripura. My hobbies include watching movies, reading books, playing games. Aim in life. My aim in life, just after my graduation, I want to focus in the banking sector. And I'm currently pursuing my BA Economics in MBB College. Nitish, good evening. Good evening, sir. So, what type of movie do you generally watch? Basically, sir, I watch most of the movies like with more graphic, more VFX, with more like MCU, Avengers. Anything from there you got a lessons to learn? From any of the movie that you have watched already?
Yes, sir. Anything that you would like to get? Yes, sir. Type of what? Bahai omti no movies no nai ni inspiration no omti khaini so amhai kuno sering sakle ma tamang kha Ang jangan ke surga Ini lebih yang sah. bonding with the book. Oh my God. ठीक है alright next Good evening, everyone. My respected judges, my seniors, and my friends. My name is Trishna Devarma. I have completed my schooling from Modern High Secondary School, and currently I am pursuing IMD in Tripura University. And my hobbies are dancing and watching reels. And my aim in life is to become a professor or as a dancer. Noksa kayaknya. Ay suka. Biar hasil suka. Biar hasil thai saja. Harus kuliah sama kita. Itu dia kan. Kuda. Apa? Aim in life. Sini Become a professor or as a dancer. Professor kami exam First, I have to clear my NET exam, and then after I have to complete my PhD. Trishna, you have said that you want to become a live professional or else dancer. Yeah. What I understand is that this is two different things. Why so different? Because dancing and this professions is two, different professions. Why so? Because I love dancing. That's like dancing is like my second option, but first is the professor. So, dancing ni favorite hobbies eba namu sujago. Kuno jaga na program na wise ko na mata masaka. Alright. Baba hai program na My freshers and school don't pro. Masasa. Okay, thank you. One. Ang baik ko ba? Ang kyo tuze balkan may naro kaya. Anak hari kita. Sorry kah? Sarika. Mulai kampung punya kalau tak boleh bisa. Ekono. Sehingga kisaran ada musim mata. Kita watching reels. Yeah. Reels of the head. Kaya asalnya kita pun kamu semua komen kan. Reels ada. Reels of semua komen. Mana kita apa bisa kami tahu? Apa bisa kita kamu semua komen. Reels don't. I don't know. Like for time pass. Kamu tahu hobi Huh? Kamu tahu hobi ke mana sana? Ujian. Figure hai. Bisa tinggal sih kau kan. Aku bisa ngomong atau bisa hantar kau. Nanti type ni. Kaya bagi Funny. Kami bisa nanti. Bisa ni. Saya pun mau ya. Kami. Masa film. Funny. Oh, funny. Comes. Okay, there is a dialogue. जो last year बहुत famous है. It's like, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है. And there is another. which is, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर. Thank you. Next. Good evening, Jotana. Salam Ray. I need Parake, Vision Ramon, South Tripura district. And to MBB college, BA Economics. Kaya bagi no fruit. I need hobby traveling. Teacher. Kamu. Kayak usku resort na sakla.
teacher to primary teacher, graduate teacher, professor, atau jodoh teacher. Kan ini teacher ini aku spesifik clear. Mau teacher. Primary teacher. Primary teacher asal tola ngawang su, buito koto professor, scientist, orang taksir jekrama ni korsa kono scientist roh, IPS roh, itu pun orang jodoh thana level, primary school level, awak himan sewan su, tapi dengan asal si konwan su kan. पहिला जिरो लेभल में स्टार्ट किया प्राइमरी में स्टार्ट किए थे समय में के ट्रेक चुको कामा ट्राई किया Gangtok. Bike, personal bike. Boleh kilometer musuh maksa distance le sia check ke siu Google search ke mai boleh. Jadi ini hobbies lah, ini apa study ke boleh deh. Kulumka, Sharika Hamjatonano, Ani Momunka Nisha de Burma, Tai Holy Cross College, Ani Geography major Sama Polikongo, Tai Ani hobbies Romunka basketball Tunani, dance Kainani, Tai Ani aim in life to be part of CRPF as well as a teacher, and the most important thing is to be a TCS officer. TCS officer itu apa nih bagi tamu kayaknya? Sir, TCS officer enggak like kaisa rights manu, tapi kaisa demand puno kaya ni noro. Enggak like maybe cini halo go like tongu kebang rights maya, hai maya. Enggak nih tapi kaisa ni demand kaya tongu. Enggak ni jago tapi TCS officer enggak rights no ini kaya di manu apno. Apno no cuma TCS officer enggak tabu jenuk mani as mani senior mani Anton ini tabu sir Didian Ramkhal mani ang kono benai ko jaksa ko ke pokok TCS officer ke bini through no kaisa mani bung ngamusung ke pokok sao je khaina musung khaidi hapono tam hinai ko phani pagi khaidi ini bonus sama tare TCS by IAS. Ang IAS once again. TCS once again. Sir, IAS ke tabu ang masuk once saya because I'm already an being sir manage sir Didian Ramkhal ang nahas tong ke like my superior min ke Simon tong gini bo TCS officer bo ting man bo ti khai man ke apna ting no bo kaisa ni mane perspective ta kini yang bini hairan nai siapa yang IAS no asik nahasa kita mane ting khai se ke IAS nai Lisa, good evening again. Good evening, sir. Ang one makau se, mane beri rock to besir bag hasik kena mani, cooking rock, singing rock, reels rock. Ini kau basketball, mane bahaya tangnya asik basketball asik ini hobby se kadang lagi rock tidak teka state level lo, school level lo apa high, tidak. Sir.
tabuk sana tangke ang basketball like class 6, 7, 8 kan jeng tonggo engkai abon porikhai tam tonggo class 11, 12 rogo engkai jeng Muslim Girls School rogo bachung match khai kan thangka engkai mane jiti apuno tam tong baro jeng chuna thangka engkai jeng kaisa sportsmanship tui no chakaro jiti akhai ba hari khai ba punuya abo kaisa jeng kaisa muchung manta basketball engkai abono kita tabuk sana thangka bui hai dancing reels hai abu ba totun khai dancing am khai sir engkai sana thangka amo dancing chajago basketball lo chajago it's like it's a part of life ne basketball chajago football chajago engkai amo tino dancing chajago basketball lo chajago Good spirit. Ini kok like dong thoka pai tu pai atu part of life. Okay. Thank you, Lisa. All the best. Salam semua. Ani mungkai ai pram de rumah. Bang tabo MFI mana PFI MFI jombo MFI University wo. Mungkai ani holding mungkai politician and businessman. Ai YouTuber. Kaisa saklemu tahu fono jara international na musuk itu mero. No tahu jara tongko wimano. Sesu thandi tahu jara tongko tu wimano. Hello, Ibram. This is the first time ever from all the places we have such person, politician and namus zaman sekian nam kenaya kau nam punya orang the fresh estimasi tini rumani. Di prasani bo politician nam jauh polisi hamzah. Tahu jesoli jamani. Yes. Tahu mana a particular name. Ze a borong no koi inspiration semua boni thani simzak ne tongo. Di prasani kising bo politicians. Maharashtra baat khaye. Kau mau tahu apa nak mengalia? No, anyone. Korosani Monsari. Sini sarunel. Okay. Bini thani ko inspirations mamani ba simzak na am hai. Tongwang kau mau nak bunuh polu kayu tak? Okay. Thank you, Ibram. Ini para boros kamu? Ini para kayak sore yang satu lihat sah, lemu sorak. Lemu sorak. Ini apa? Oh, Assembly Constituency, right? Lihat sah. Assembly Constituency. Assembly. Bidang Sabha. Apa ini? Bidang Sabha. Itu jadi politician namu sudah bu. Kedua, aku Bidang Sabha ni disuruh mulai. Oh, kompetisi untuk asal. Confused. Sebenarnya? Mana hai pun mana kompetisi untuk apa? Buta marka. Marka sah. Marka apa bisa? Kimbar. Ras Bidang Sabha nak sama pun nak kenal lah. BJP. Kan sama marka Arab negeri dah. Bukan. Rotongan. Ini apa? Rotongan ke? Mohon bodoh, mohon bodoh. Ada. Bukan bujulan dia apa begitu. Saya mau hai pun kompetisi untuk asal. First time melakukan arwas. Okay, ini second kan ini hobbies in business. Yes, sir. What type of business Hamzah? Kenali apa sir? Boma high type ni business ni kini musuh Hamzah. Restaurant, kedai, lama bisnis. Asa kini musuh bom bisi profitable na? Hah? Aku ini bisi no bom bisi profitable ni business na ni once more. Dunia nak. Asa tu bisi komplain na? Asa ke restaurant. Restaurant profitable na? Baik apa tu sih? Okay. Okay, thank you sir. Tahu kano jara tongko teh sama-sama nulis ini mun namusuk ku. Kalau sesa fai manu. Sari
tejo to no ani khani hamjam te ci baya thoro ani mu IS te burma ani kami simna lagi hati ang tabuk BBMC college of pori to first semester ani musuma gai singing dancing te volleyball thunane ani emi la gai civil servant Baba has civil service. like IS, IPS. IS exam mana? Tamu exam. UPSC. Pela mains release exam anai, tapi mains exam kira kaya interview rewoi ni select jamu hangkai. Nengaruh IPS, IPS, IRS, obo hai manai. Di Bravo nonggu IS coaching kaya. Pas nani bisa jawabin nani confidence no. Confident ang saksa no confident do 90% confident 100% to himaya tanggai future ni kok kem chan ya. Kita tahu bukan nunggu. Nunggu. Anggai kain kemana sendiri. IS dah kami mau. Yes sir. Satu kamu. Untuk ini hobi saya sekarang volleyball, singing, and dancing itu na. Iya. Masih volleyball. Kalau bersih tu. Kan volleyball. Especially soalnya nak itu. Angkai lah tu. Kamu tahu kamu ni mana? Oh, position ni. Ang kita lihat tak tunjuk ang istilah lepas tu mereka. As a lihat tu semua. Sing kapai tu mereka apa no just first round jadi mereka second round sing siang kan. Sabron kami sing semua apa. Am klik serta lagi. Ini nomor satu itu video dan pro. Kita bisa bahas position. TCS. TCS tu mana TCS? IS. IS. Kemarin yang Korea yang Tangis. national level Ya pro. Iya sana. Iya. Kan lagi IS mana boleh? Oh state ni boleh. Thagi job kena musuh. Pula no ang di peran borok ang ni jadi raja no ang lainnya musuh lain. Dengan IS mana boleh dan di berapa ini tam fokus mana ni salah. Pula no ang video mana tak SD bro mana promote ni. Video tu mana? SDM itu IS memang at least SDM tu apa? Mana? SDM tu apa? 10%. Intensif ni. Hambai sir. Macam apa? Bisa. Lagu. Hambai. Oh, seperti itu kalau sama konvensional. Pila no sarika ang jo to no phai ma chanai rok no. Especially oro je organizers no bilai no kha bai han bai. Ang sit tong tok panda songjama bagai. Ani mo Raima de Burma ang Holy Cross College Economics Honors ni poriwi dongo. Ang ani 11 to 12 complete khai ka Kendra Vidyalaya OGC Agartala ni. Ani mo chunga rok kha ang acting and dancing bilai no hamjago and then ani aim in life unkha chartered accountant. Belum tahu deh. Tangis kan atau aja. Bikin sedikit ngomong. Yung to sa kasih. Yung tahu por itu. Economics for you, sir. Economics por itu. Kan banyak tuh yang CA পড়ে না কাই অনেক কষ্ট করি আমি খরচা কমাস দিন CA রিলেটেড ট্রায়ালস নি বাট যদি ব্রাওয়া তাও সুদা CA নে কাকে কোচিং করি ফো সেবানা CA নে লিস্ট কোন না কাই আউট অফ স্টেজ অফ থানি দিল্লি লোক কাম কাম কোচিং তো ট্রাই করি যে যদি ব্রাসা তা সুদা কাম কে CA র করি ফো এমআই স্পেশালি হাবাই নো ও
Choose nama bagi tangga kita berapa tahu sudah jadi pasal siapa kini ni kini. Semua ni type sini, antar bahasa question singa sini jasa mana question singa. Raima, good evening. Good evening, sir. Like introduction Dr. Simlaike Jazaka. By sir. So, Simon Khan ini hobbies from acting, dancing. Yes, sir. Kasi dance na rin, tama. Sure. Please play the music. Music from there and audience, please. Jangan apa. One more acting. One acting, please. Sir, apa YouTube naik mana? Okay. They are already in YouTube, right? Yes. Acha, Miss Raima na. Yes, sir. Ini hujung nama tu masuk apa? Sir. Masai tu pun kau hujung nama. Sir. Kami kasa ni hujung kau pun kamu dah. Kasa tahu lu kau ni pun kau. Okay, sure. Music mana, sir? Music. Ini sebenarnya mau musim ini ya baik. Tapi ini sekarang lagi music mana yang kau yang mana? Ya baik. Ya baik. Sobat ini nama. Sobat ini. Oh, ini paket ya. Bahan pun paket. Kalau selok dulu gitu. Terus tarik kan. Ani mau proses itu. Itu. Tahu tak? Ani pak. Proses itu. Kaya ani para bisa mau. Kaya habis nanti sports kaya game. Tahu kan dulu apa? Kan sekarang langsung. Ani itu ya. Ani langsung. Bertahan dulu. Bugün size first semester. Prasanji, to army nani musumo. Army nani bagai tam exam to. Saya ni mana kaisa kusu. To saya mana? High jump to long jump. Exam like CDS to FCAT to ba UES itu University ba entry scheme apa herok pengota. Oh nanti saya ni tak usung na direct office
teachers, army. Thank you, President. Thank you, all the best, President. सबको गुड इवनिंग मेरा नाम है मंदी शर्मा और मैं एमपी में पढ़ता हूँ मेरा घर है उदयपुर Singer. You aim in life? Aim in life. What do you want to become in your future? आप क्या मानना चाहते हो? Teacher. Okay. So can you sing a song for us? One sing. Thank you, Manti. Thank you. All the best. मेरा नाम है जुबीर मरक मैं गोजी बजाने से और Any hobby you have? Hobby? Dancing. Nursing. That is your aim. But hobby क्या है? खेलना चाहते हैं, singing, dancing, anything like that.